Pamirsa Nyanggre Pujawali Ringkayangan Jagat Luhur Natar Sari Apuan Baturiti Tabanan, pelawatan Ida Betara Sakti Nawa Sange Kairing Ngunya Nuju Jabe Kuta Sisikau selami bulan pitung dina. Ngunya kekawitin nepet ring rahinan galungan, terpuput tigang rahina sudurung puncak Pujawali. Pujawali Ageng Kemargiang nemoning tumpak lurut tanggal 10 Februari sane Jakirau. Anu tendreste nyabran tigang warsa apisan pelawatan Ide Betara kairing ngunye nuju Jabekute nyurianin umat salami abulan pitung dina antuk memargiring wewidangan Tabanan Badung miwah Gianyar. Jero mangku kayangan jagat luhur Natarsari jero mangku ketut Masrum Mausang sedurung ngemargiang ngunya kampoh miwah Sakartaji pelawatan Ide Betara kabecikang kadulurin antuk upacara nebes. Rares kelanturan antuk ngemargiang upacara ngeratep nemoning penampahan galungan tanggal 3 Januari warse kalih tali 3 likur. Pujawali Ageng Ringkayangan Jagat Luhur Natarsari Apuan Kemargian nyabran awarse antuk ngerawuhin sawetara 6 dase tapakan barong pinake sungsungan umat Hindu ring 5 kabupaten inggih punika Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli saha Jembrane. Ring rahina puncak Pujawali Ide Betara katuran upakara panyajak buana ring tengahin wengi. Kritat kala aturan punike Ide Betara Sakti Nawa Sange miwah samian tapakan barong napak pertiwi. Subrate Nguningayang.